ayingikhethe inkosi yamaNazaretha uNyasizwe. La ngohlelo lenkonzo esikuyona namhlanje na inkonzo yenabasho asizoba nazo imbhedesho yesabatha emini, sizovula ngesihlabelelo kwenze ukuthi umsebenzi ungabambezeleki. Socela ke unkosazane uZama Shangase asivulele ngesihlabelelo 227 uzimbusise. Ya kuthanda Wasibusiso ukuphama kwabangcwele. Kepha wena
6:19 Efeso. Abahluli 16:5 iverse. Jeremiah 30 iverse lika 7. Yisho macungwane. Efeso 6:19. Ningxusele nami. Ngiyacela sikhonze izindle enkosini ubane ngixosele nami Thixo omkhulu Ukuba wasemhlabeni. ngiphiwa amandla okushumayela. Uba njengoba sesiguqile endaweni yakho ushembo engcwele unyazi lwezulu siphiwe amandla okushumayela. Ivula umlomo wami. Uma siuvula umlomo wethu singabantwana masiyazise imfihlakalo yevangeli. Yize ngiyazise ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Qhubeka. Engiyisithunywa. Njengoba sesiguqile izwi seliphumile sizithunywa. Esiboshiwe ngamaketha. Sesiboshiwe ukuba sikhulume ngoshembe wengcwele wasezulwini njengoba lokho kufanele ngokwazikhuluma ibonge inkosi. Jeremiah. Ngenye imini sasasuka ezweni laseGoli. Ngisahlala eGauteng. Uma sifika sasiya ezweni lalapha eMaritzburg. Ngiyayikhohlwa ke le ndawo. Kodwa ke wayisho uAnti uma ekhuluma. Kodwa okukhulu kakhulu ukubabaza umsebenzi kaShembe. Kwaku 2011. Inkosi esihlangene ngayo unyazi lwezulu yayihlele ehlalweni ayibongwe inkosi. Uma sisuka ezweni laseGoli yayinye into esasihambele. Kwakuhambisa umkhuleko. Yenye insizwa yayithi gulela umalume wakhe engasakwazi ukuhamba wayeginqike netruck. Wasinda ngenhlanhla kaShembe. Sabe sesisuka sagcwala itekisi iQuantum. Kwasana la maQuantum amafishane lawa o 15 seater kodwa lawa ama baby Quantum. Hayi lawa sekhona manje. Masifika ezweni sifike siguqe ngaphandle sithandaze sibemeze lo Shembe ukuthi uma singena ngaphakathi makabe kunye nathi. Funda incwadi. Jeremiah 30. Hawu. Lukhulu lolu. Hawu, lukhulu lusuku Alukho lingangani. Alukho uShembe usuku alimisa kithi ngaphandle kwesabatha ayibongwe inkosi. Siyabonga ukuthi namhlanje sivakashele uAnti. Sekucacile ukuthi ingelosi kaShembe lesithi uyeza la ezweni lethu ngampela uyeza ayibonge inkosi. Abahloli u16 u15 iverse. Uma sesiguqile sathandaza simbiza lo Shembe singene ngaphakathi sifike egumbini lapho umalume lensizwa ehleli khona sifike sithandaze sithi ngamemeze ebusuku nemina ungizwanga ngani. Sithi masiqeda lapho sithi baba wethu osezulwini. Bese sishiye lensizwa simase siqedile ukuthandaza ngaphakathi sesiphumele ngaphandle sizungeze igceke batho mama balakhaya sakubona kuphakama sakubona Judy. Zisuke insizwa zalaphela ebandleni lamaNazaretha zithi basinda ngokuphephisa bahambe ngozini. Zathi mangabe sithi siyangihamba weguqa abadele ngalelo hambo lakho sabona ngensizwa ithi ayibiza akubizwa abantu izocathama la isukunyiswe izama ukuhamba. Uthi yacela into eyodwa. Yathi njengoba nihamba manje nizongishiya la angifuni ukuthi kuphele amasonto amabili ngingasukumile ngingayisukumele mina ngokwami. Uthando bakhonza abahle enkosini lamaNazaretha lalisedlile liseliningi. Uma siya emkhulekweni sasiya ngothando sibumbene siyinto eyodwa. Kwangekho odlinzayo ngenhliziyo yakhe yedwa. Kodwa zonke inhliziyo sasiyithatha sibeke kumnikazi. Sasuka funda incwadi. Sasuka sathi mase sihambile sesibuyele ezweni laseGoli kwakuJune inyanga. Ubaba wayeselila ntonga.
sathi mangabe sesisukile sesibuyele ezini laseGoli sathi siyovala umhlangano waseLinda yayiseyifoli sasekhala ucingo luthi cha umalume sasimshiye eGula engakwazi ukuhamba usesukumile usefuna ushembe lapha engakhona funda wathi kuye ungasho kanjani ukuthi uyangithanda ungasho kanjani ukuthi unyazi ngiyalithanda mina nxa inhliziyo yakho ingahlangana nxa inhliziyo yami mina ingahlangana nomuntu oseceleni kwami ungikhohlisile kathathu ngiyalikhohlisa unyazi ngilikhohlisa kuphinda phindeke ngoba inhliziyo yami fanele iqale uthanda umakhelwane wami ngaphambi kokuba ithanda unyazi awungitshelanga ukuba aphi amandla akho awungitshelanga ukuthi aphi amandla akho wathi nxa emcindezele ngamazwi yebo ndincwadi imihla ngemihla emkhuba waze wakhathazeka umphefumulo wakhe ngiyabonga Nkosi kubusise ngiyacela bafowethu ngothando nangomusa weNkosi yasephakameni enyazi wezulu ukuthi uma sibamba umbhobho abasemva kwami kungabi inkonzo yokubhikelana akube inkonzo yokwakhana neyokubuyisana kube inkonzo eyonyazini maningi amazi Nkosi ibusisene kuzwini ubaba emhlabeni awonothando onjengolakho 66 ingoma ivesi kuzoba lihlanu akekho baba emhlabeni awonothando Jeremiah 6:10 Job 13:13 okhulumayo phakathi kwendlu yokukholwa
bathi abazali bami ngusiboniso bathi sibonge wakamchunu ayibonge Nkosi ngokuhlala ke sikhona lapha endaweni yasemolweni kodwa kahle kahle umthetho wami ngumfana wasezweni labantu bangempela ezweni lasemachunwini ayibonge Nkosi dokuchazela ngaphandle ukuthi ngake mawuse ngibuza isigodi senkonzweni manje funda mfethu Ngiyakhuluma ngobani? na inkinga ngiphethe yenze ukukhuluma kanti ukhuluma wedwa kodwa ngizokhuluma kobani Ngiqinise. la ngizokhuluma khona kodwa inkinga afanele ngikhulume ngiqinise Baze bezwe. ngoba inkinga enkulu abantu abezwe kodwa ngiyafisa uba ngikhuluma abantu bezwe Bheka indlebe yabo isokile. abanye indlebe zabo kayisokile Bangelalela. abafuni futhi ukulalela ngoba kukhuluma mina Bheka izwi likaJehova. bheka nezwi likaShembe selijibozwa yibo Abalithandi. abasalithandi gijima mfuthu konakala isikhathi asikho Thulani kodwa ningiyeke. thulala manje ningiyeke Ngize ngikhulume. ngize ngikhulume Naba kufikani. noma ngabe kufikani kimi ngonyazi akuzokufika kufike iningi lihlala phansi ayibonge Nkosi ngelinye ilanga insizwe ezala umame yake yangixoxela indaba yakenzeke kuphakameni bathi ithi lensizwa ngelinye ilanga bake babona indaba enkulu yake yangena inkosi yasekuphakameni yangena phakathi ethempelini yayisiyaba inkonzo yayisinika umfundisi othile wayekhona ngaleso sikhathi bantwana benkosi ngiyathanda bangisho ukuma kwethi lapha phambi kwabazali bethu akulona ilungelo lethu ayibonge Nkosi ukuma kwethi lapha kuumusa kaShembe ayibonge Nkosi yamaNazaretha singacabanga ukuthi mhlawumbe ukuma kwethi lapha kuyilungelo lethu saphi umusa yasiyangena inkosi yasiyaba inkonzo ithe masiyabile inkonzo yayisisukuma yayisivala yayisikhomba indoda yakabuthelezi yathi vala buthelezi yathi vala ngengoma ka89 wayisho ubuthelezi ingoma ka89 uthi ubuthelezi ephakathi nayo ingoma ka89 yayisibonala inkosi yasekuphakameni phakathi lapha epulpit ibonakala yehlisa umzimba yayisiguqa ngamadolo yayisithandaza Ngiyacela uma bengakutshela ngalutho abazali bakho. Ithe saguqile ithandaza wehla wahamba nayo ingoma umfaka buthelezi wehla umfaka buthelezi nengoma wazwafika ekugcineni uthe umfaka buthelezi mase ihamisha ingoma eseyihamisha yazwakala inkosi ithandaza yathi inkosi yasekuphakameni uma inhliziyo yami ngawe ngizongena emgcoleni wathi uma ingabe ngengawe ngeke ngene emgcoleni wathi izwa Nkosi ukukhala kwami wathi Shembe uma ngabe kwenzeka bekhona abantu kulomhlaba abayingcwele wathi sela sewenza kubela abantu basekuphakameni ayibonge Nkosi kodwa sanoma ecela abantu abafanele wathi kodwa makwenzeka kuba khona abantu abayingcwele kulomhlaba sale sewenza kube labantwana basekuphakameni yasiqhubeka inkosi ithandaza yathi inkosi yasekuphakameni Shembe ngiyacela namhlanje ukuba kulabantu mina Shembe noma ngimphambi kwabo ngibe yena yonke into ngezikhathi zonke uthi ngibe ukuphila ngibe yena yonke into kubo ingakho sithi namhlanje uShembe uyinto yonke kubantu bonke ngezikhathi zonke ayibonge Nkosi ngelilanga endoda yakamhlongo ngiyajabula ngoba umuntu wakamhlongo phakathi endlini ngelilanga indoda yakamhlongo yake yabanenkinga le ndoda yaphuthuma ukude ezweni lakithi Nkosi ethile ezweni elithile le ndoda kaMhlongo induna lenkosi yayisho igama libe linye lingaphikiswa njengoba nawe ungaphikiswa nje sinawe la utshelwa kodwa Saba isikhathi le nkosi yayisifikelwa umoya kaSathane kuba sikhona isikhathi bengizothemba kweminyaka eyinkulungwane kuyovela nawo uSathane manje isikhathi asikho sho njalo ngoma la ekhaya kuthe masamba isikhathi
wathi le nkosi ikwenza konke okungalungile yayisifike lo moya wasathane yayisifisa wonke amakhosi engathi engakhothama kuwo Jeremiah ngengisayisho uyayazi vula uJeremiah yayisifisa lenkosi ukuthi ngathi wonke amakhosi akhona esizweni engakhothama kuyo le nkosi yayisibiza umhlongo yathi mhlongo ngiqoqela amabutho omhlongo ngifuna sihambe siyohlasela kuona wonke lamazwe lawa mhlongo ngifuna wonke akhothame ngaphansi kwami akhona amaNazaretha endlini yahamba umhlongo waqoqa amabutho hlala phansi mfowethu isilanga lisaphezulu sabathathu sakude kuphela yahamba umhlongo waqoqa amabutho uthe mase waqoqela umhlongo amabutho abuya ezaphambi kwenkosi yathi inkosi abani ke noqoqa wonke amakhosi kodwa ningabulali neyodwa noqoqeze lapha kimi amabutho aqoqa amakhosi wayinqoba izizwe zonke onke amakhosi akhothama ngaphansi kwakhe ayibonke inkosi amaNazaretha uthe mase kwenzile konke lokho wasembiza umhlongo wathi mhlongo ukase ngihambe nawe iminyaka yini mhlongo enkulu engakayenze emhlabeni yini mhlongo engakayenze batshwazayo emhlabeni ngiyenze mhlongo ngoba mhlongo sengibase wonke amakhosi akhuleka kimi zonke izizwe ekhuleka kimi yini eshoda mhlongo engakayenzi ubani engakamnqobi mhlongo funda mfowethu Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke. yebo Yonakele kakhulu. yebo Ubani ongayaziyo? hlala phansi mfowethu ubani engakamnqobi mhlongo bani oshodayo wayesethula umhlongo wasethi inkosi into enkulu oyenzile emhlabeni ebatshwazwayo wonke amakhosi akhothamela wena nezizwe zonke ezibabaza wena ayibonke inkosi kodwa inkosi yini inkosi ongakayinqobi kuze kube namhlanje ikhona la inkosi ekubusayo njengoba nawe ikubusa namhlanje le yami yangibusa wayesethi ngitshele mhlongo manje ngiqoqa izikhali zami namabutho ami siyohlasela lo nkosi wathi mhlongo ngiyadabuka inkosi ngoba le nkosi ngeke ukwazi ukuyihlasela inamandla kakhulu njengoba ngisho nje inkosi kwayo nikuphethe kumanje hawu kanjani namhlongo ayikho inkosi engihlulayo wathi uthi umhlongo nkosi mangisho lokho ngizokusho nkosi ungangibeki icala wathi inkosi sokwenze konke kwakulungela kodwa nkosi khona inkosi eyodwa ungakayinqobi inhliziyo yakho namakhosi esibusa abantwana benkosi lawa ngaphakathi kithi lawa asena ayibone sisibone singcono kakhulu kunabanye abantu ngelilanga sengihlala phansi ngiyaxolisa ngelilanga sengihlala phansi kwafika enkosini yasekuphakameni enye indoda eyayisigule kakhulu ngayikhuluma le ndaba eyayisigule kakhulu le ndoda kodwa ngilonele inkosi esibusayo ngaphakathi esenza izinto ezimbi kwabanye abantu kodwa sikholwa ngikhuluma nezingane yathathwa le ndoda sebehambise yonke indawo ayisindi iyiNazaretha ngoba amakhola wafi angazi le ndaba amakhola angafi njengokuthula fanele kuqale kuthenga uyimbuzi kube nezindleko before umuntu afe ngoba sifuna ukwenza kahle yathathwa le ndoda isisebese ihlulekile inyanga ziphuma nezinkomo le ndoda isindi yayisithathwa le ndoda isenkosini ilanga yasifika ibekwa lapha ngetshali layo le ndoda yabekwa lapha yayisiphuma inkosi ifake umjiva wayo omhlophe onamaphakethe bayawazi abadala yasiphuma yasifaka izandla emaphaketheni kulomjiva wayo yasithi udliwa yini lo muntu bathi babasazi Tsoyathula inkosi yambuka lo muntu yaqala sempumalanga yaqala sentshonalanga yathi lo muntu ngeke asasinda hawu nkosi ngeke asasinda ngobani wathi lo muntu abantu abamphethwe isifo noshemba esimhlulayo kusilapha hawu nkosi isifo sini
mhlawumbe uShembe ngazizwele mhlawumbe asenzele umusa asizame okungcono wathi uShembe akakwazi ukulapha isifo senhliziyo akakwazi ukulapha isifo senhliziyo kakhulu akakwazi ukulapha isifo senhliziyo lo muntu wadala kabi wadala wafaka inhliziyo kaKhayini phakathi kuwe ngamhla uNkulunkulu emdala wamfaka inhliziyo engalapheki lo muntu makusine emgidini ufuna ngathi impembe ingaphathwa uye lo muntu makushonyayelwa ufuna ngathi ngathonga ngathi makuphuma inkonzo kuba tshazwe lethungelo shumayele kakhulu nabo bonke wena umngakuphi wena lo muntu uphethwe inhliziyo mayibuka umshumayeli ebuka le ngubo ayibona ngamfanele umshumayeli abona ifanele yena omunye uma ngawuthola kumbhobho namhlanje kokhona amanenhliziyo enza lapha ngemuva siyasiza phela mase kuphuma konke athi ngibabona bonke abakhulumile kodwa lana lo ubabheda nje lo ngangcothi ukukhuluma mina endaweni yakhe bakhona abantu abanjalo bafethu ningangishayi kokude emachuneni inkosi busise nikuzwile Inkosi enkulu unyazi lwezulu amen bakhonzi abahle enkosini mangabe uNkulunkulu mhlambe makuthiwa umuntu wamupha ukuthi abonakala ukuthi inhliziyo yakhe ijabula kanganani mhlawumbe abantu ngabe babona isimanga phakathi kweyami inhliziyo ukuthi ngijabule kangakanani ngoba bakhonzi abahle bonyazi lwezulu njengoba sibuthene ngalolu suku namhlanje baningi kakhulu abebelifisa kodwa azange bona behlele kodwa ngiyayicela khona incwadi nje khona engisukumisile mangizwe anti ekhuluma bangizwa nezinsizwa ikhuluma into esizonyazi lezulu elapha emthandazweni yesabatha ivesi nje lika 11 ke bese ngihlala phansi khumbula ukuthi namhlanje wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho awuphinde khona la ungasho khona lethi khona wena ufuna uzwe lapha
Khumbula ukuthi namhlanje wenze isivumelwano noJehova unyazi lwezulu uNkulunkulu wakho. sokuthini Sokuthini? uyahlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Inkosi ibusise. Sokuthi wena uyohlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kweinsuku zakho. Akushiyonga ukuthi asibe mina nomngane wami siza ukuhlala. Futhi akushiyonga ukuthi asibe masiphambanile nawe wena usezohlala endlini kaJehova. Ngizokhuluma imfihlo nje eyodwa mase ngihlala phansi. Ngoba ngiyakhumbula unyazo lwezulu lifika kimi. Ngezinto ezike zenzeka empilweni masibuyele emuva ngayo. Engeke ngize ngayixoxa manje ngenxa yesikhathi. Kodwa nazo umsebenzi kaShembe. uNkulunkulu ekhuluma nami ethi empilweni yakho sengiyiqedile inkonzo wayizwayo. Angazwe iqondo ukuthini. Wathi empilweni yakho sengiyiqedile inkonzo owayizwayo. Uthi mawuguqa ushumayela noma abikuphi nala uhamba khona ungabusathi ngizoshumayela inkonzo engayizwayo. Ngoba uthi kunezinto uNkulunkulu ongasukuma ngazo mhlawumbe umuntu okhona mhlawumbe ongafakile ngokuthi mangasimtshele ngayo ukuthi mina ukuthi nokuthi kwenzeke ngonyazo lezulu ungabusathi ngoba abantu esikhathini samanje sebekholelwa kakhulu ukuthi engathi sixoxe intshumayelo mhlawumbe esiyicreatela zona. Kodwa uthi uNkulunkulu umuntu mawumthatha umkhombisa uthi akuna lokhu kunje unyazo lwezulu. Ingakho uShembe unyazo lwezulu lukwethanda ukuthi lenze izinto phambi kwabantu abanebona. Indaba eyodwa mase ngihlala phansi yami. Bekuwe ukuthi manginikela bengumuntu ojwayele ukucela kakhulu namanje futhi ngisacela ngoba akakaneli. Beke mangicelile ethempelini noma ngabe kuliphi mhlawumbe nale ekhama ngase nginikele ntambama ebusuku ngizothi ngilele ngizobona imoto ngasenhla kwesekhaya iphuma kuphume mina futhi ngihambe ngenkosini onyazo mayisifike ngiguqa phambi kwalo mayisithi ngikuzwile ukuthi bodwa uthini inkosi ibusise uzokuthola. Lokho namanje ngisayibuza ukuthi mangasenzeki angazi mhlambe ngiyobe ngone kuphi. Ingakho abafowethu kade bekhuluma indaba ejulile bekhuluma indaba yenhliziyo ukuthi noma ngababona abantu beyikhipha kanganani imali kodwa mangenayo ubohlala igameni lonyazo uthi Shembe nami ngithi fike ezweni lakithi. Amen. Ngoba uthi uShembe akayifuni inhliziyo ethi mayiza kuye ibisiphethe izinto ukwekhuluma sasikwenye visitor ngingilela sonto yakhuluma nenkosana yathi khona umuntu mayishumayela uzwe kahle ukuthi uzophendula lo. Othi mayiphethe umbhobho umuntu uzwe kahle ukuthi kahle khona la ehamba khona kodwa ngoba sifakele izingubo zonyazo kunzima ukuthi aphume. Kodwa uShembe uthe makhona into ongayiboni kahle libizi ikhona eceleni masukhuluma nalo uthi uyabona ukuthi kuleli bandla wenza ukuthi isigcino saloku kwenzayo uzohlubuka. Kodwa manje uma umuntu ephethe umbhobho uzosukuma ashonele nale uthi ngalezi zinto ezonshamba akhana ngazathi kunzima ukubulala inhliziyo yomuntu kulula futhi ukubulala inhliziyo yekhola kodwa kunzima ukuyibuyisela. Thola ukuthi umuntu akaseze endlini yesonto ngenxa yenhliziyo yokuthi awubanga useza kuye ngoba ikhona inkulumo enzima ukuthi mawuyizwa ngaphandle iqondene nawe uma usuyathukula umuntu uyikhipheka ngube ngezingane kimi akhulume nami. Ingakho ke thina ntsha ubona umuntu mayephethe umbhobho ubona ukuthi uzophendula lo. Ubona ngathi sikule nkonzo nje uthi uma ifila isibanibani ngizohamba la. Lezi inhliziyo oyibulalayo ukuthi uShembe uduza ke Uza mtanami
asisho ukuthi thina sithi wena ngoba ushembe uma eshumeza umuntu akakushumayezi nina kodwa usuke eshumayeza wena noma kuthiwa kunemgidi abantu bonke wena kumele kuqala uthi mina ngiyogida ungathi siyogida ungathi mangizohamba uhambo uthi sizohamba uhambo kodwa wena ukuhlelele wena ukuhamba uhambo ngoba ubona ukuthi bani behamba nje uyothi masibani masebehlelwe izinto kanti yakho inhliziyo ikude nabo ingakho bafowethu nakulelizwe silakhele lelizwe sonke kumele inantsoko ezihlaza ingene njengoba ushumele besicelela nabazali bethu besicelela kumele ingene kodwa mayizingena asiyazi bafowethu into esiyithathela usithathela ini sazi futhi uma siguqile siqale manje ngoba mawuqala manje mawuguqile phakathi kwabazali bethu uthi uyashumela uze uthi okay usuhamba la uyathibulala lapho kunabafowethu nodadewethu abangekho endlini zasonto ngenxa zeyinhliziyo ezibulayo sizozibuyisa kanjani ngoba masithola umbhobho sonyathelana uze umuntu esekhuluma ngiyeku thama ngila ngoba ngidi impela isibongo kodwa ngingalile ngokukhuluma ngezinto ezenzeke ekhaya kumele mangihlala ngithi ushembe ungenzela ukuthi wangenzela ukuthi nawe ushembe mawuze eduze kwakhe kuzokwenzeka ukuthi alibonge igama lonyazi ngoba masosuma ngithi indaba yemqhele lo wami umuhle kakhulu lo njani omunye sinongena manje sigqoka amasudu manje lo munye ingakinyanga izulu ningakho nenkosi ilanga lamalanga nonyazi lwezulu nothingo lenza leMnazaretha le ubhombele ukuthi masifakile oyinkosi noyinceku kuyefana kodwa manje mina ngithungisile ayisengifuna ukuphuma manje nami kulezi ezindala uthungisile uphuma kwezindala lezi ezindala ishiya ndoba ngoba phela izona lezi mqalo endlela asuka ngazo mele mawube nenhlata lengobe ngiyifaki noma kuthiwa u450 noma kuthiwa u500 akube inhlata yakho leyo ungabe sothi mawusuphethe la uthi yabona ngiyakuleya visit awungiboleke uMnazaretha sikhulekile libandla uMnazaretha bengabolekwana wona nawo lo mqhele engubolekile bengabonakalana wona nesicephu bengahlabiswani khona kodwa namhlanje ngoba sengiyasebenza ngizofika ngikuthomele ngithi mina ngiyothungisa mase yini ngingathathi ke mholo wami ngithengele wena uma nginako sihambe nawe hayi ukuthi ngithi ngendlini yenkonzo cela ungiboleke isibhingi mfethu ngifuna ukuhamba uhamba uthi ushembele eMnazaretha masigqokile sigqokele thina asigqokele thina leMnazaretha sigqokele abazali bethu abaphilayo abangasekho ngoba nomzali ophilayo ngifuna ukukutshela lokhu indoda yomemo ihambile kodwa kuthe makushoda ukholo yayisicaphuna kolami ukholo yayisigcwathela kolayo ngoba sithi sisho ngeke umuntu umzali wakhe amexe sesigodini sosinoma akhe ngahamba manje emhlabeni wena usebenze kahle usine uvunule masabatha wonke unikele amathuba nginikelwe wenze konke okwenza kodwa mayise sesigodini sosizi ngeke umeqe uyakuyena ingakho kufuna amawukholwa ungakholweli ukuthi ngifuna isibani ngibuke ngikholwe kahle mangenako anginako yamukela ukuthi ngifikile endlini esonto ngaguqa ngathandaza ngaphuma ngaye ekhaya ukuthi mayihamba umzali wami unomhlaba befika nonyazi lezi mayithi ushembe ayivula incwadi athi uyabona kuyashoda mayisaqemza khona yami ingane ebihamba u23 ebikade ishumayele ebikade yenza yonke into shembe ngeke ngiyobheka ekhaya ukuthi esiqoqoqoqweni sami kukhonani uyathi mayibheka isiqoqoqoqo sakho wena acaphune kolakho khona ngoba nosaphila nawe mhla uhambile ucaphuna kwabasele ukuze umndeni wakini ngeke ungene esigodini sosizi kodwa amase simileke la sizothi ngiyashaya bancane inkosi sinikuzwile bazalwane uma umuntu akile thuwe eqinisweni omunye akamuyise amen ya
Uma inhlaba umuntu wasendla uthatha lutho ngokubaba. Unezwi kaShembe. uShembe uyakhuluma kakhulu ngalezi hlabelelo zakhe. Ngizocela ungivulele esihlabeleleni emthandazweni wesabatha ivesi lesithathu. Ebese uthi abaseFesu 6 11 and 12. Uphinde uthi abaseFesu 6 evesini. Uphinde futhi uthi ihlabelelo zokuqala evesini. Ngoba sengehlela ngezansi lapha ngifuna ukwanda kakhulu ngomlomo. Gijima ngamashitholile. Mesaba uJehova Mesabeni uJehova sizukulwane. Obani izizukulwane? Ngisizukulwane nami nawe isizukulwane kimi. Qhubeka. igcine imithetho yakhe. Igcine imithetho yakhe. Anilobele yona. Anilobele yona. uJehova. uJehova. Ngenceku yakhe, Ngenceku yakhe uMoses.